Kapitan Inteng! Anyat gatang maribanang. May sakilo abangus man, marikwanang. At ito'y tibayad ko. Mabitlaang tayalaan ka. Maray. Aday bagam. Ay, sino dyan limabas a babae? Dayon samad. Ay, ni Alicia dayjay. Isu ti baro a maestra dagiti daycare dito'y lugar tayo. Padak metla abaak dayjay. Aya. Wen, daytoyan tay bangos agat gatangam. Nakaluto akon, Inteng. Si kamutan ati makaamong aggao no mabisin kan. Sa dino ti papanamaya dungaw. Inak man ag-standby iti tersena ni Marikwanang. Inak man sa ludsudan, no taga-ano jay baro a maestra ti deker. Kaslang amin natangsi. Tangiwat mo mat. Na, katpud numad, kaslang amin suplada. Imbis a makipagayam ka kenkwana. Ay, uray awan ti gayem ko. No kas jay mo, takas la suplada. Ay, saan mo pa'y anaam-am mo iti personal kat kastanti bagbagam? Apay, am-am mom day jay adiker teacher. Agpunno ka man kanyak Inteng. Sa dino, tinagam-amwan yaw. Ada ayamat inbagak nga amok dayjay. Apay nga rod, akasla isakit mo iti kastala unay. Ay agrubwat ka no sa dino ti papanam. Awan na amok. Apan tumanan ti pagturungan da ito aseritan. Adayo akpay laeng. Mangeg kon tinapig sa akatawa na marikwan ang kanday dyan nga Alicia. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Tinasayaan. Aglimengak dito'y puunti kayo. Tapno mangeg ko. No anya ti pagsarsaritaan da. Iso na lang ka sa maali mo ta babae ting kasarna. Hindi. Dahil makagapaw. Kaya saan ako na nakirelasyon iti sa bale. Kastaya manang. Ay, manggayam. Pagsarsaritaan da ti may papan iti love life May da. sa kakagawad. Kas makita man. Anda tersenak. Ken, Imbag ka man. pagsarsaritaan da ti may papan iti trabaho da. Ada natal ka na trabaho. May saka maestra. Siguro dakkel ti sweldo man niya. Denggak ang naimbag ti pagsarsaritaan da. Apalan kan tupay. Na, Sanaon, nakaturpo si Tita Nagadal. feeling mo't day tanga Alicia kat close la unay ka ni Marikwanang. Ang awan pa'y mo't ti may sa abulan. Sipon nagam-amuda. Day tamot ang Marikwanang. Kaslain enjoyin na ti makis istorya iti day ta maestra. Ay, mapanak man langan iti ayan ni Marituyan. Adto'y tita sa maribanang. Si kanti agtimpla iti kapaym. Tapno amom ti timpla na. Agyaman ak unay, Marituyan. Nawan anyaman na maray. Anya nga iti gagaram. Ay, umayak lang makiistoryakan ka. Maray. Iti ayan ko man ni Marikwanang ti papanak. Ang adamot ijay ni Alicia a maestra dagiti deker dito lugar tayo. Nagmayat ti panagistoryada. Ay, katnapan kalata kumamutin. Amaray. Ay, saanan? Iso nga imayak latan dito ayan mo. Ay, maasarak iti day a maestra. Kunamlan asinaw. Si kakit dimot maribanang. Di mo pa'y am-am mo jay tao. Ay, basta. Kunamlan asino. Anya nga ming tibasol na ken kaya. Ay, basta, Marituyang. Jack kayat, ti panagrup-rupa na. Si kamat ti masabat ko, nanabanang. Kasanaw anaamuam tinagan ko. Naibaga ni manang kwa ng itay. Ayun gayam, siyak ni Alicia.
Ti baro a maestra ti daycare dito'y lugar yu. Damdamagak aya no maestra ka no saan? Ibagbagak laeng met tapno ammumet manang banang. Apay, proud ka unay amang ibaga a maestra ka. Madlaw mat. Anya ti madlaw mo manang banang? Hey, awan. Kukam laeng no anya tinangeg mo. Maribanang, nakita ka naggapu kay tayan ni Marituyang. Ti kunam kanyak, dito'y tersenak ti papanam. Inururay ka ngam di ka imay iti agsapa. Kasano, nagmayat mat ngamen ti kakatawaan nyo iti dayjay nga Alicia. Nalastog mat gayam dayjay nga Alicia. Kasano matanay bagam ti kastangay? Ay nasabat ko ngamin iti dalan itay. Kat masapul pala nga ipanakkel na nga isukat may sa maestra. Saan ko matadamdamagan? Kaya't nala siguro ti makipagayam kan ka Ti kunamkit day, kaya't nalaeng ti agpalastog. Ay, anya kumangay ti bibiyang ko. Wina, maestra, ang deker mo ti sursurwan na. Kan madlaw asaan analaeng. Anya? Pudno marikwanan. Deker teacher lang dayjay nga Alicia. Gaputakas talang ti kabailan na. Ay na, sana gaputa deker teacher ni Alicia katawanan ta muna. Ay namaray, iso adikir ti sursurwan na. Takas talaang matilibal ti kinalaing na. Ay na, sana kasta, Maribanang. Wrong interpretation ka mat. Sa maysa, tepulang mamutangiwat mo, Mare. Agkakanat ti bagbagam. Adaman ti saludsodat king ka, tuyang. Anya dayta. Pudno ka day, ti mangmangig ko asayang guseng, may papan ka ni Maribana. Uyawin na kanukay ni Alicia. Anya kano ayat ibagbaga ni Mariba nang may papankin ni Alicia. Iwarwaras na ang awan ti ammo ni Alicia. Gaputa dikir laing kanaw, ti sursuruan na. Imbaga ni Mariba nang tikasta. Kutuan kanaw. Magbagam to man ta kumaray. Ibagam ken ko na, adi na ipadlaw ng awan ti ammo na. Nakababain, tuyang. Nuday tala ang ti umay mo ibaga kanya. Ay pumanaw kan, Marituyang. Ay na, Maribanang. Sardinga mo, ti panang dadaol mo kini Alicia. Sana gaputa daycare laang ti sursuro na. Kat ibaga mo nga awan amuna. Kat pudno mat, Marituyang. Nalakalaang mat ti mangisuro iti daycare. Apay. Napadas maun tinangisuro iti daycare. Tapno amaw. Saan pay? Ang amok ang nalakalaang. Ay na, Maribanang. Saan agaputa daycare ti sursuro na. Kat awanan amuna. Kinapudno na. Narigat ti agisuro iti daycare. Kat no ibisay. Kan 1, 2, 3 lang mati isuro na. Bisay, Marituyang. Uray siya ka. Kabaulak nga aramiday. Mabalin ka di ngagsarita tama ng banang. Anya ko mati pagsaritaan ta. Adda ngamin nang idanon, nga uyawom ti trabaho. For your information, saan agaputa daycare laang ti sursurwak, kat awanin amok. Saan akas jay dayjay? Apay, nagsaludsudak ayaken ka. Ay, idi pa'y nga agtep-tepulakan ka manang banang. Apay, ilibak mo, analakalaang dagiti isursurom kadagiti ubeng. Bisik lang deta ibisik kan 1, 2, 3. Uray saan anak kapagturpos iti kulihiyaw. Kabailan na amang isuro iti daycare. At least, adda trabaho. Sika ngay, day tala makikakarubat yar aramidam. Natal na ak atao. Ngam no siyak ti mapunuan. Talaga addi mo magustuhan ti aramida. Apay, sika lang aya. Kunamlan asino kamot nga agsasaw.
para mag... Stop! Ay, Kwarog. Ha? Aglisi ka. No di mo kaya't asikat isipat. Ay, sumurot kan kanya, kanday. Tagawitan. Madam, pasensya mo ni antik di na mo tilawlawatan na. Ay, ipatanak man, Kwarog. Agawitan anday. Anya tinapasamak, apa ang masapol nga itulod mo ni Antim dito'y balay? Nakita kami nga agap-apad ni Ma'am Alicia. Iso nga inanawak idangkail. Sana kayat ni Auntie ti agawid, ngam pinilit kaw. Tamangan kit din wag pinudot da. Una yan ni Antim. Aya! Di yu itulok ang makikaruban ni Antay ang kail. Ang mga nuwag sabat damanan kini Ma'am Alicia, narigatain. Ay, bayam tabagbagak ni Antim. Saan ana saya tar aramidin na? Ay, sus, nakababayin! Aw, apay akas dati pa nagkitam kanyak, inteng. Apay matakas di timbagbaga may papan ka ni Alicia. Ha? Siyak manan ti adabidot na. Un atas sikatin ang hirugi iti apa? Ita niya kumaagapaw. Amapan mo is istoryaan nga awan ammo ni Alicia. Apay ada pa managnig mo. Madlaw mat, inteng. Na. Ngamen, dikir lang ti sursurwan na. Ay. Ha? Saan aga po tadikir lati sursurwan na kit awan ammo na. Kinapudno na, narigrigat ti agisuro iti dikir. Anya ko matinarigat ijay, kat letter, numbers, agkanta kan agsalalang matisuro na. Ngamsan akas ka rin na dungo. Amumatan di gito beng. Nagrigat da nga anawaan. Naimbagag sa pamanang to yan. Kastabot kan ka, Alicia. Sa dino nga iti papanam. Di talaan kabangibang abarangay, manang. Kasta ka day. Ay katagan-anad ka Naimbag ka pa ay manang tuyang. Nasaya at tipan nakisaritam kanyak. Ay katuan taday ta ti kasayaatan nga aramidag. Ay gayam. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ni Maribanang kun ka. Talaga akas jay day chay. Nang runa no saan kayo Klaus. Maawatak mo't kiti. Ang kitain na kumamot Ta saan aday tamanguy-uyang teraramidan na. Bayam tabagbaga akto ti kumarek. Ipakawat ko na imbagkan ko na tapnosan na kan nga uy-uyawan. Wenman manang toyang. Tani, nasakit matiriknak itikas di nga isaw-sawang ni Manang Banang. Ay, sige kat agyaman naklaunay Manang Tuyang. Kasla ni Alicia, ti kasarsarita mi tay tuyan. Wan ba daw? Anya nga ti imbaga naking ka. Ay, ado Angam saanan masapul amaamuam no anya. Kasla na saya at mo ti pan nakisarita naking ka. Wan nga raw. Kanayon pa'y nga umisam kanyak. Jakman amaw, no apay akagurgura ni Maribanang. Adda siguro ti makagapaw, tuya. Dayta ti saan tayo asiguradaw, badong. Kagsuri ka ni Alicia, Banang. Iti anya kumagapaw. Ay, ikakidin. Di mo urayan nga ireklamo na ka iti barangay holta na kababain. Awan mo ti madi nga imbagbagak Pudno mo ti imbagak. Anala ka lang ti mangisuro iti daycare. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan ham dayta. Ay, unayan ti Ay. kastoy. At tignay kan. Wano pa ay abakpailan ni Kwaraw. Takadwain na ka. Kadwain ni Ante, Kwaraw. Wanang kail, sa dino ti papanan may. Mapan kayo itayan da Alicia. Ay, kabaulak ti mapan nga agmay-may sa inteng. Ay, saan ang mapalin? Apay kumasaan. Ang mga no sa balit ti turungan dagiti sakam. Narigatan. Ay, agbambanog ka lang amang kuyog kanya, Kwarog. Okay lang kanya kantay. Tinapatag. Masulbaran ti parikot iti nagbaetan nyo kini Ma'am Alicia. Nasakit nga minti imbagam ngawan amuna. Gaputad dayker lang ti surusuruan na. Agtugaw ka, Manang Banang. Ay, agyaman nak, Ma'am Alicia.
Anya nga'y tigagaram. Umayak ko maagkid daw iti pamakawan mo. Gapo ka iti agkakasakit. Kanda kas ana isawsawang ko maipapankan ka. Pasensyaan na kun wen, maamiris ko. Saan anasaya at day nga inararamid ko? Okay lang, manang banang. Awanin day kanya. Ngaminton maminsan, di munton ululitan. Saan agaputa dayker laeng wano kinder ti sursurwak, kat awanin amok. Narigat matlaang tagisuro iti dayker, manang banang. Nangruna pa'y, no saan apaanawa dagiti ubing. Wen, Ma'am Alicia. Maamiris ko dagita. Kat ulitek pasensyaan naklakuman. Ikarek, saanan maulit tinaramid ko. Ay nabanang. Talaga akam mali ka. Saan aga po ta daycare teacher ti may sa tao, kat awanin amuna. Laglagi pam, awan tinalaka at trabaho. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangay.